punta itu dengan dengan pas menawar saya. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ayatna la yunaqadika musyiku Allah subhanahu wa ta'ala nama bagian tanu subhanahu salama kabinta kabinti alinawa kada rayu-rayu alinawa mga pagariakan na muskano sana mga bubayan ismiku Allah na Islam isang iyang kaya miyangay po sa mga seminar tanu nayat na magabaloy pagusay tamo nagyang po ito ang kitungkit mo sa bayan. Ibuong tanong mo sa isagyang po ito ang mga syaratiyan. Initong lugutan mo nagyang po ito ang mga adab, mga paparanayan sagyang po ito kasul sa masjid na mumiyak watanong nagyang po ito kasul. Yang pasal penutup na inundu dan roh yang kutu mga arkanus salah, nabusu mga wajibat yan, nabusu mga sunan yan. Iman to agawin na ayaw naman pagmusayinkan na yang kutu sifatis salah, o na sifatus salah, rupaan mo sambayan. Saya minupama akan berusaha tanurun dan yang untuk mi'alun sa Qur'an, mi'alun sa hadith, sifat rupaan akia sumbu yang unamintan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katawan dan wasunamintan Muhammad na ayakan turian. Sagyang kutu akan pagdada ko sambuyan nanti dia sallu kama ra'aitumuni usalli sembuyang kanu atau Nabi Muhammad subuhanaya sallu sembuyang kanu salam dunuki ilayani ramal kubiya sembuyang akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar menuntun yang kaya hadis atau Nabi Muhammad na isusunod yan si erakatan wa mga umat yan ang iyong konturakang pagandadatan mo sa yan. Sumbayang tanong sa laging kuya sumbayang mo Nabi Muhammad o ukit-ukit ko sambayang ginanimalawin ko na naman tanong si Allah subhanahu wa ta'ala. Kami yang benar-benar semua ulama tanung sabiang untuk ibangan uniran secara katamu sabiang untuk mungkin sampai yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga mga ulama yang nagtingyan o kaya payagami anta akakinindu nami sagyang kutu mga rukun usabayan na musu mga wajibatiyan na padarusu mga sunan qawliya wal fi'liya na iman kewatiran na pagawin nabi agyang kutu atarukun arupaan usabayan amat tatahun agyang kutu mga rukun mga wajibat ang musu mga sunan hasba mga waradat bihin nusus
sagiang kutua ukit ke alunian sagiang kutua mga hadith sifat usapu yang mudah-mudahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah sabab pangapagaria na ano naman yung sulabitan wa Muhammad qudwa sekalian di sunggiringan kanu o di sekalian di pagilayan kanu sagiang kutua ukit usapuyan kami paman nabi sulabitan wa Muhammad sallallahu kama ra'aitumuni usalli sumbayang kanu uli atin dulu susambayang sasan sa ukit agiang kutua kintintian initin negara sama na yung mga pagaliakan sitwal ng Islam na miyakan alay niya kursa malaatan to auto amak paganatan wagir kutwa sapsuyan kumukit akiniro paano munabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayakapi ini namapaganadan wagyang utwa sampuyang uli na sifat usampuyang akinitindugun unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawan tanu sunabitan wa Muhammad sekalian imiya balai rakatan wa nabi nakatawan tanu penalang ulang wa nu'aman apa mungilabog ang tanu nadan nakakatarimayan kurida diterima Allah subhanahu wa ta'ala inunka nama kaukit sagiang kutu kian gel bakaw Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tibu mga ulama adu asyarat akan ketarima yang kutu amal umapukas Nabi yang kaya dua dan dapat ketarima yang kutu amal apian tu na ikalahian dan apian tu na ikadangalian na amal amapia na ukunu na ya mapukasagian kaya dua dan nakakutari maagian untuk amal atau lagi yang kaya dua datang ini agian kaya dua asyarat akan ketarima amal paganero lagi yang untuk ikhlas maka pagi ikhlas ka Allah subhanahu wa ta'ala yang untuk penggelap kedepan ayat wa kapul na buka kasabihan ko to agalabag nalillah rabu Allah subhanahu wa ta'ala semboyang ka kalillah sesadaka ka kalillah pediya ka lillah pempuasa ka lillah lawan taman pagumra ka paghaj ka lillah ginani paganay asyarat akan terima yang foto amal amapi. Atau naik kedua dari yang foto al-iqtida. Penggelabakan tanu yang foto agalabak salagin dari yang foto aki yang gelabakaw Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi dari yang kaya kapulu saya tanu musambaya. Semboyang tanu salagin dari yang foto okay. Sifat rupaan mulia semboyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami yang api-api asal yang kaya oras nama berutun rakatan mga ulama tan yang untuk ukit akia semboyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kataya hubungan tanu na begantan waya sama tanu sa pamamakin dengan agian kaya paman nakiyaw sayaw ng mga ulama ta. So kung sulabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya ukitiyan ng usambayan na igira initin nagyan usambayan apian kun awak ito fajar luhur asar maghrib Aisyah o di na sumanga sunnah ang mga sambayan. Naibira ko na initin ng Nabi wa Muhammad sa sambayan
na pagam-paganayron na istaqbal al-qibla na sumamurus kanya sa qibla. Ina ni pagam-paganay. Apaman na dinggil bukan unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumamurus kanya dengan sa qibla. Agi kailangan naman ay naman ito ay tindagan mo sa mga sabdo yan na makakikiblantan. Warafa'a yadayhi na ipuro yan nagyang puto ang bula aliman yan. Anto na yung bula aliman naging yung bula aliman. Amay ka makasamor sa kanyang sa kibla na ipuro yan nagyang puto bula aliman yan. Nanti kung mga ulama ayarupaan agyang kutwa ipupuron niyan sa agyang kutwa balaliman yan. Nanti kita nawasta kabala miputo ni asabi'iha al-qibla nagyang kaiya mga tiyan nagyang kaiya mga pamarian. Dia mga tiyan nagyang kaiya mga pamarian napakasasanguraman sa qibla. Pamana sifat dia, rupaan dia. Gila paman na impuru kambal alimang ka sabi ang mutuakap semuanya ka na makasasangor sa himalawian ka iya mga limang. Makasasangor diyan ka iya mga diyan na diyan ka iya mga kamaralimang ka sa himalawian. Sama no to na bukas na tanong na iya mutua impuru sa lima lagi dia. So biyo na nanagin dia na kilay tanong paman na lagi na yung agyang kutuwa kimpuro niya ng uliman niya sama nito na miya kasong pagkain agyaman na niya na biyang kutuwa mga kamaraliman niya na si ima makasasamura si niya na makasasamura sa iya kaya di ko magugyan kaya kawanan niya Allahu Akbar biya kaya kapaganan ng mga pagariya nainong kanwaya di paganan kakuan dia mo tuwalitan ni kapaganan na uwan ando nga ilmu tamo apaman na niya supagyan agil puto ilmu makaayon si pangabatan ng Islam nayakun tanong lagi ang puto makaayon pangabatan ng Islam imbagabatan lagi ang puto katawan-tawan agina ni kapagilmu Dinalikap paganan ako agama Islam. Kamay kapaman nalilang alin ang subut adga, nandiyo manilang pagkasuaka. Nah, yun ikantar ang mga ulama. Asunod-sunagitan wa Muhammad na pagpakasamor niya na giyang kuto ang mga tiyan akamarian sa giyang kanan ang tibla, sa giyang kuto ang ipupuro niyan sa giyang kuto ang lima niya. Ayaman na niya nalagi niya. Ano pa na gila pa na yapun tanya na giyang kaya tanginan niya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biya kasimpo-simpo. Ayaman na niya na igila yung puro sumbala lima, napakasama mo sa kibula Allahu Akbar. Ito mga ulama, ang yung kaya ipurun sa ikulima, natigiran na kumpagay apod tagin sa tangina. Yung kaya tangina nga. Kumpagay pa na kaya mga barukan ka. Allahu Akbar. Kumpagaya saya. Ay importante, nagyan kaya mga limang ka na makasasama sa table sa depan. Tigong mga ulama, agyang kutuwa ipuro niya, sagyang kutuwa lima niya, nagdano niya nagyang kutuwa, Allahu Akbar. Sama na ito namin puro agyang kutuwa lima ka, nagumiraw ka, Allahu Akbar. Ibubabak man nagyang kutuwa lima ka. O pa kung yan tanong mga pagariya, yan kaya miyagitan. Naisudakan sekali. Sagyang kaya miyak pangalitan, ando matatan sagyang kutuwa kinuwatan, miyak pamagusaitan ko sampuyan. Si kusarat, si kurukun, anda ka si kuwajib. Unaan tanong miyak kaya istiqbalul kibla. Andi ni matatan sagyang kutuwa miyak pamagusaitan. Nauna. So istiqbalul kibla, ano man ando apat, si kusarat, kurukun, anda ka si kuwajib. Sunat na.
Ayaw pa inalas rin na rokono. Nah, ya kaya istiqbalul qibla na siya na maapat sa giyang kutwa syarat. Syaratan na nagyang kutwa sampo yang gusto mga ini roba atau ini kasama rusak ibadah. Yang kutwa impurun na kumpulan ni ano itong maapat na kuna? Ano maapat na giyang kutwa impurun na kumpulan ni maapat? Wajib dah itu. Kita ada macam tu. Yang utari puno na kumpulan lima nasiya na maapan sa giyang punto ang mga sunan sunan fi'liyah. Ay ginay puno sumbulan lima napaman nasiya tumapan sa giyang punto ang mga sunan fi'liyah. Nah, yang kaya katro tahu siku Allahu Akbar nani ni bapak dia punya sering niwa agi kaya paman na katro tahu sagian pun Allahu Akbar upagam pagane kitin dengan ko sampai wajib dah sampai udah Allahu Akbar. Nah si wajib itu biar ibadah hukuman agi kaya Allahu Akbar nasidna na maapon sa giyang kutwa arkanus salam mga rukun sambayan. Biya kuwatan mo abaman na giyang kutwa hadithu na bitan wa Muhammad at giyang na watahrim wa takbir ayamanan na implekas ipo sambayan na giyang kutwa kaulu Allahu Akbar. Important yan. Biya kuwatan mo abaman na sutaw adinya naman terus iko sambayan yan subhanallahu akbar na diterima na uli kebetulan sa bisumba yang lagi yang kutuwa tao. Nah, biar kuatan asunabitan wa Muhammad lagi yang kutuwa kimpurunian na kulimanian na terunian lagi yang kutuwa Allahu akbar. Na ayat pemana su'al nabitan wa Muhammad na thumma yumsiku shimalahu biyaminihi na giyang kutungo na paman na diwang alimanian na kepetanian na kawanan. Dia gaya diwang na ikapetian na giyang kutungo paman na kawanan limanian. Salah gitu ya. Kapamani ka kapaya tigdan o. Yuti meranaw niya no. Agiyang kutungo paman na dia kaya diwang alima na kepetan ka apaman na kawanan alim. Tigo mga ulama ibut tadian sagyang kutwa Arabian anta aka sagyang kutwa kabubaan agyang kutwa tianian tidak yang kutwa posedian. Tigo mga ulama kata supaman na tunay ini pusat nasagiang kutwa huwa yan sa may ito wala o di nasagiang kaya tiya nagiang kutwa tao kaya man na niya namagiraw ka Allahu Akbar dokta na kaso diwang kalimang ka na yung matali ka sagiang kaya tiya na ka sagiang kaya tiya na ka o riyan yan natin mga ulama nabatian yan nagyang kutwa doa ul istiftah. Nagyang kutwa doa ul istiftah. Nasuun sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kanaban niya na mamimintin nagyang kutwa mga doa. Uli na mo tatalido sa isa. Kagiman na kanabangan na doa abi aloy. Aku pakai abdi ang sagyang kutu asam bayan. Menurut mga ulama, abdi ang nabitan wa Muhammad nagyang kutu subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini doa istiftah. Ayamanan andun ni kagiraw ka Allahu Akbar. Nagumiraw ka subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ali dalu ni kesuka suin kapal lagi yang kutua kapal bentiau.
na maswatan. Kagiwaraan agyang kutu apaman na may to kenal laboro agyang kutu ayak yang pagana diyan ko sampeyan nas inya namya bertia sa agyang kutu mga parukunan ayak isusurat mo na English nagyang kutu apaman na kapagbaga sa agyang kutu mga batang nakapagaya paman na sutituan namya pagano na baw nagyang kutu mana diun paguban baru kapan miyaman na kasuitan betian utawa yang kutu subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka ya kan mana dia dapat ya apa mana tuna ini Magadairo na subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tada pamimintin doa akmati anian agi madakan agian foto apaman doa istiftah padua agian foto Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kama sa agian foto akapusannya ada pendapaman na mga pendoa pakai abdian sa agian foto istiftahus salam. Nah, dia kaya doa istiftah. Nah, upama ko pangiseus kanu paman, andi dumakan. Sagian kaya paman na kaya saya tanong ko sa kanya, sino mga syarat, mga rukun, mga wajib antara sino mga sunat. Sino sunat? Nakorek, Masya Allah. Hayang mana? Hayang mana? Lagi yang kaya mga sunan usambayan nayakat ko ng mga ulama na upama kumibudog o tao na daawa niya nakabina sa ako sambayan o tao. Kuri ka din susambayan ka. Kuri ka din lagi ang mutuwa sambayan. Nah, dia mutuwa kapasada o tao sa giyang mutuwa doa subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka na ayak man itun dugianun matia uli na bantian yan nagyang puto a'udhu billahi minas shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Nah, mabasa mo mga paganiya na bantian yang paman nagyang puto Fatihatul Kitab inasutinkan wa surah rukun usambayan aginan su alhamdulillahi rabbil alamin surat al-fatihah na buntian agian puto ataw ya kaya surat al-fatihah na isan na ya kailangan abkubatiatan usambayang tanong benar-benaran tanong imaswatan wagyang puto fatihah. Hati mga ulama as-Fatiha narukunun fi kulli rak'ah narukunan dan usambayang sagyang putwa uman dan tumin degagyang putwa tau sagyang putwa kapsul bayang yan. Upama ko patkarakaat kapsul bayangan ka daging luhur makapat ka mampu mabati agyang putwa Fatiha. Gina ni kapakatunduk yan. Dia foto paman na bertia naka subah ul istiftah, ikadua na dia foto isti'adha, ikatlo subasmala, na ikapat ang bertia no tao na dia foto surat al-Fatihah, na mapasan ating mga ulama faida khatamaha, mapasan ka ang foto al-Fatihah, paman na bumiraw ka ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Naterong pamanang ang foto ataw ang foto amin. Amin, amin. Sama na nakumpa din sa iyang kurtuwa, Hamzah, Alif, amin. Ay ginagawa na andam ka ng amin. Araw niya mukumpa din sa iyang kurtuwa, ayaw man niyan na amin, amin.
bagai uli na pagubalitan sa giyang kutuwa alif amin. Ano na iman ang iyang kaya amin? Ang iyang paman na lalayo ng giyang kutuwa ke ato na ini kapguti at tanong ng paman na guti ang tanong sa mga sambayan na tanong. Ato na iman ang iyang kaya amin. Yarat yan ako. Kasi ang isip ko, yan ang yung gatpon niya. Si Ustad, ano naman, amin. Si Bawe, ano ba, ito nga naman na maamin. Ayaw man na amin, na kung hindi nakakuha na at tarimaan niya ng iyong kutuwa, doa yang kutuwa mga doa panganisa yang kutuwa surat Al-Fatihah. Dia kaya surat Al-Fatihah na nama madagala duasan, madagala duasan kagi paman na titudna na kumakata karuto pag yung kutuwa maanan yan agi yung kana na surat Al-Fatihah. Lagi dia lupa man agi kutuwa kapag dia sa agi kutuwa ihdinas siratal mustaqim ya Allah tuma kami kasih kulalan amat itu agina so okit apaman na siratal ladzina an'amta alaihim apaman na so okit umangatawa apaman na ini kali mukasiran na dia butuh akia betian karo na sugiya pasadawan na biagiro ka amin ya Allah tarimaan gina di mana dia kana na amin. Mentudan usahanya kaya surat Al-Fatihah. Mga pangariya. Yang kaya surat Al-Fatihah na rukun na naging kutuwa sambayang na pagadat kita. Miyakan na bulungan na pagadat kita. Asara bagantan mo sa oras, ang iyong ka na nakapagana daw, nakagidaw kito. Akan natari mo sambayang amay ka, di mo maapadagyan ka na Fatihah. Daw kito. Ati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Da sampai yang dia kutuwa tahu apa man na tahu am sembayang adanya nu mabati yang kutuwa surat Al-Fatihah. Nah, ayat pada tumundong rawati mga ulama. Nasukun sulabitan wa Muhammad na thumma yaqra'u ba'da dhalika surah. Anda din ikapasanian matias agir kutuwa Fatihah itundugian o nagyan kutuwa betias kanian sa paman na mga surah at tingtan. Yan ay surah na ayak kadakan asura o Quran na nabuna. Ay kita lupa na yung pakaisi. Pero kadakan asura o Quran na punta ang sarili mo. Piray kadakan ipuna ka ng Fatihah na taman si ipo suratun Nas. Una untuk birabinas. Piray kadakan niya. Biya kadakan mana na ma'aluma. Ay na pa man na watata ni mga na naipun ito mga tayo yung mga mudaris. Ay yan ito piray kadakan ng surah o Quran. Piray kadakan ng ayat yan. Piray kadakan ng bentang yan. Anto na paman na mga surah amin iturun sa Makkah, anto na mga surah amin iturun sa Madinah, mga maamumatanan, apaman na ipagdong sipo mga wata. Pero kadagan na ito, mga batang yan, pero kadagan ng kaliman yan, biya kadagan. Nah, sita nung sa kiyang kanan surah, pero kadagan amatatamu paapere kada na surah amatatamu Quran. Naman. Makaistan niya kasi makukuhay. Wala sangka wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayaw kada amatatamu surah sa Quran na 10 amupat surah ipunkan binna surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, kama sagiyan po ito surat An-Nas na ayaw kada kalian na 10 amupat na.
So kung sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na igira na ayang butian yan asura si Quran na tawila, taratan tawila, igira na ayang butian yan nagyang puto ang mga atas asura. Alin pa man akapsang mo yan, ayang butian yan nung nagyang puto ang kasira, yan puto atingkan wa mga bububa. Ano na yung mga bububa, akala na yaman tanong, nagyang puto akong luwag ahad, nagyang puto inna a'tayna kal kautsar, Abu yang kontrawan asal. Dia banan terluas surah lagi dan ini ke berlaku paman na lagi dan orang nama peranau. Akhirnya wada gina mu puni paman na lalayun aku betiatan usiku sampai ya. Paman na pakat tubuh lagi kontrawan asal. Nama pasal mana betian ini lagi kontrawan dua mawahan. Lagi ayat mana betian lagi kontrawan inna a'tayna. Nah kenapa gina mu paman na mga bumba surah. Kali paman kada paman na mga bumba surah ipunukan sagian kutu wadduha wal laili idza saja nataman sagian kutu surah tu anas na mga bumba anana paman na mga surah. Sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi itu ini alui apa man na betian yan si kosam ko yang yan na igira na mga atas surah. Igirap man nagyang buto ang mga bubugaon. Igirap man nagyang buto ang matang kaon. Mutawasita, nagyang timati ano nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano nabiya panunul, apaman na mga hadith, sunabitan wa Muhammad na igirap man ito ano manadimaan, na igira asubulan na mga surah putian yan, lagi nagyang mga surat wa sajida, Nakbutian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau lupan dengan yang kita surat As-Sajdah. Di mga ulama agyang putu kappo kata sa Nabi Muhammad sagyang putu abatiyan nasiyutun dudakan sagyang putu sampo yang fajar. Igira apa man sampo yang fajar. Namun madakan agyang putu kappo kata sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagyang putu abatiyan. Naya penasifat yan natin mga ulama namatan agyang putu kabatiyan sagyang putu sampo yang fajar. Nagugyang putu dua karakaat apaganay ko waktu maghrib ang uswaya mananian na waktu Isya. Sa laging nagyan kaya paman na ditano ni kasumbayan. Kung kita kaya kung ditano ni kasumbayan, sa laging kaya masatano, apaman na iginawak to asumu, dua karakaat na pakatatan agyang putu abatiya. Lagi dia naman nagyan putu apaganay dua karakaat maghrib ang uswaya Isya. Pakatatan ko agyang putu abatiya. Lagi na din sambayan unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kapaman nagyang punto arupaan usambo yang tanong napaman na makaayon si usambo yang unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingnan mo mga ulama awa yusirru al-qira'atu fima siwa dhalik. Nagyang kutuk man pagmaanian, unina dikeneg, agyang kutu akambutian yan, sagyang kutu asadakaw, sagyang kutu akaman na fajar, agyang kutu anuga rakaat, apaganay kumagri bagus isa. Sama nuto na sa waktu anuhur, na dikeneg agyang kutu abati yang unabitan wa Muhammad. Lagi dia naman mo nagyang kutu waktu asar, agyang kutu kapusan araka au maghrib au subuh karakaat akapusan nagyang putu waktu Isya. Nah, aya kabat ya sanu Nabi Muhammad nagyang putu di maan nagyang putu abat ya. Isa penamya panutulong mga ulama. Asal yang Nabi Muhammad kapagalu yan ira kapagalu iranon natingiran ayut yutilur rak'atul ula min kulli salatin ala thaniyah. Na pagpakatasan ko na mitan wa Muhammad agyang puto apagan na yaraka. Yan puto apagan na yaraka.
na matas udi na paman na pagkatino na bitan wa Muhammad ang iyang kuto akapakatitin dagyan ko. Mana niyan na obsubuya ka sa luhur asar Maghrib Aisyah subuh na mati ang iyang kuto akapat na pagandaya rakaat. Di lagi lagi ang kuto ay kadua karakaat, udi lagi ang kuto ay katulong ikapat karakaat. Si pagkatino na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi ang kuto paganay rakaat. Oriyan yan natin mga ulama na ipuro yang paman nagyang kuto ang balaliman yan sa laging nagyang kuto ang kinipuro niya ng kupaganay. Sagyang kuto paman na kapsum ko yang yan na turon yang paman nagyang kuto Allahu Akbar. Allahu Akbar wa yakhiru rakian na sunabitan wa Muhammad ko na paman na alin di katuron niya si Allahu Akbar na rumukos kaniyan. Rumukos sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pun na okay, terupa lagi yang kutu akapurukuyan. Lagi yang kayang belalimanian. Na ibatubian sagyang kaya mga nabiyan mufarrajatay al-asabi. Napakang bubula-bula niya lagi yang kaya mga kamarian. Ikirakiyap tanya lagi yang kutu apaman na nabiyan na makang bubula-bula. Lagi dia upang aga-agaptero. Ani ginagawa na pilitan wa paman na kakamas niya lagi yang kaya mga kamarian. Bahkan dekat-dekatan yan. Ayami ano ya, sampai yang nabitan wa Muhammad na mufarrijatay asabi. Apaman na maka bubula-bula agyang kutu apaman na mga kamar sagyang kutu kakukap tiyo tao sagyang kutu mga nabiyan. Wa yumakkinuhuma wa yamudda dhahrahu wa yaj'alu ra'sahu hiyala. So kung sunabitan wa Muhammad napaman nagyang kai likudian na babentar niyan. Kenapa niya na yaman niya na papakuha na kenapa niya paman na pakalalanting. Ani ginawa na paman na tawan pakalalanting niya ng paman. Yaman niya na romo na paman na uulong niya na rarbiyan sagiya kaya paman na duba na lumalanting. Ano paman na papakunian. Ano paman na papakunian ang iyang punto likudian na sunabitan wa Muhammad na ayarkiyan na bebentar niyan agyang punto likudian na upaman nagyang kaya liman nagyang kaya olonian na napaman na mibupantagad nagyang punto likudian sama nuto na tigitan wa kanaba tumutulong sunabitan wa Muhammad na kanabot man ubas kaniyan lalangan sama nuto na ipo na kasagyang kaya olonian na taman sagyang kaya paman na kuriko nagyang punto ataw na kailangan na mabubentar. Mabubentar kenapa ka pelanting, kenapa ka panayaman niyan na bangka papakuagi ang kutua lingkudka nang kenapa ka lalang ang kenapa ka man tumutulong sabi ang kutua ka puruka. Ayaw ka nang butihan wagi ang kutua tao nagyang kutua subhana rabbiyal azim. Sabi ang kutua karuko na ayaw butihan nagyang kutua subhana Rabbiyal Azim. Pagkadagdano yaw, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Eksamin tanong man na ginawatan. Sabihan kaya yung mananian na miyabatiatan, miyakuatan. Ang tanong ko tanong di piya. Na. Miyari tanwa sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na oriyan o kabatian yang kufatihan na kumatias kaniyan sa mga surah. Dia putua kabatia sa surah na antunay anuto matatamu sagyang putua miya kuatan o siko miya may po siko mga syarat siko mga rukun wajibat ataka siko mga sunat nakuna siko mga sunat masyaallah kanto nito kung mga nilin pangariyak na yan dia putua kabatia ay sapan na paman nakak litan orang ini besar lagi untuk kasa ini kabatia sa surah na sunah untuk buat sunah. Ayam mana niyan na upama kudi ka makabatia na din mabata lagi untuk sambuyan ka. Wai din na mabata lagi untuk sambuyan ka ayat itu
importante ko sambayang naging moto surat Al-Fatihah. Yang moto kapaka kipuroon sa giyang moto belalima sa giyang moto kapuroko antunay anu tumapan. Ay man naging moto kipuroon nga sa giyang yung dito mo kipuroon sa kung belalima. Anu tumapan. Sigo mga wajibat, kung mga rukun at takas ng mga sunnah. Yang untuk akhir puluh naga ako ni Mangka. Ako biro ka babanta. Allahu Akbar apromo ka. Ano tumapa? Yang untuk akhir puluh naga ni Mangka. Nah, kuri ka paman. Ayam mana nasi tumapa sa giyang puto apaman na sunnah o samba sunnah fi'liya sa giyang puto sambayan. Yang untuk agama ko. Namun na. Ano pa suruh ko? Si kewajiban itu sampai yang jadi si komander pakasa si komander ada tu apa dah dia mau tu apa mana aroko dia mau tu aroko tahu si mau sampai yang si itu saya mau tu rokon lagi mau tu apa mana aroko oke itu lagi mau tu berti anu subhana rabbiyal azim nasi itu apa saja mau tu wajibat itu no dentar. Bagaimana niya na upon pala ni sukaro ko na duo to. Papa nagya ko to karo ko tawag mo ko to bertian yan non. Nagya ko to bertian nas ito mapan ko wajibat sala. Okay nagya ko to karo ko nas ito to mapan sa gyud ko to mga rokon o sambayan. Oriyan niya nagya ko to kapakaro ko na bitan Muhammad na yang koto ang bangunan sekali yang paman eporoian lagi yang koto olonian ateronian lagi yang koto sami Allahu liman hamidah amana gira makapupuka sa karuroko na napaman na bangun ka tinegga lagi yang koto ang beti anu lagi yang koto sami Allahu liman hamidah so sami Allahu liman hamidah ano apa wajibat usambayan ayat mana nak kailangan tu amat terutawa dia untuk sami Allahu liman hamidah wa yarfa'u yadayhi kama yarfa'u ma 'inda ruku' na lagi dia mampu apa man ipu lagi yang foto lima lagi yang foto atau aku berau ka sami Allahu liman hamidah ipu lagi yang foto bala lima lagi yang foto atau di mga ulama aamay ka makatitu agian kotu akapaka titin dengan yang kotu atau faida atadala qaiman amai ka makatin sama titu agian kotu atau nar beti an yang pamana agian kotu rabbana wa lakal hamd wa kana yutilu hadha al-i'tidal ma'agiraw ka sami Allahu liman hamidah na makatin mukta ko bibiya lagu ka beti agian kotu rabbana wa lakal hamd. Hina ni usaya ng mga ulama. Kalimada ka naman po ihira at isumbayan. Apaman na dapat na maka tindig piya-piya sagyang unto kapapakapakapok niya sagyang unto aroko na paman na tinimbalian pinabiyan tinaging unto sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd api akan na maka tindig piya-piya. Tigo mga ulama agian kutu akapaka titindig agian kutu atau na sunabitan wa Muhammad na manuyan rupakati. Ayaman na niyan na makagina wa sami Allahu liman hamidah na pakati nabitan wa Muhammad agian kutu akapaka titindig yan ro. Agi ayakada ka na pilay tano na tantong dito kumagaan agian kutu akapaka titindig yan ro. Ano kapagina sami Allahu liman hamidah Allahu akbar di surabitan wa Muhammad namun dikapakatin bagian Abu Mira wasabi Allahu liman hamidah naman niyan pakatin ating mga ulamatan agian ko to kapaka titin bagian to biari tan agian ko to i'tidal kapaka dum nagian ko to tahu sagian ko to kapaka punya koroko na penutu sagian ko to aron sambayan inu dikapakai ubang kau to pamana begagan agi eman niyan na roko roko nagian ko to apaka po ka sa
rokok na to menindega nasio to mapun sagian ko to rokok no sambayan. Oriyan yan natin mga ulama. Natuma kabir paman sunamitan wa Muhammad turun niya nagyan ko to Allahu Akbar. Na sujud sunamitan wa Muhammad natibu mga ulama akan nabaniyan ipuro yang ko to alimanian. Sama nito mga pagarya nagyan kayaki puro no ulama na telo-telo sagian ko to sambayan. Telo-telo anda ikapatian apa man akhilaf sa mga ulama. Anda yang kayaki puro no ulama. Panganaya ibnu Sulaiman asy takbiratul ihram Allahu Akbar nabi ibnu kali mo tualiban ikadua akipuro kuliman nabi ko kapakapuka Allahu Akbar prokoka ikatlo nabi ko kapakapuka kasaroko agiraw ka sami Allahu liman hamida yego to kasudud kan nakanabang karko ibnu agiyang kontua liman ka apa man agiraw ka Allahu Akbar bagaya mananian baka sujud ay kapan aki pulong si kulima at mga ulama ay ginaman ito kapan na tuminin degga aki at bukan rakaat ay manangya na biyakan tengah tengah waktu anu lupa na biyakan tengah tengah nagyan ko aki apakat tengah tengah nagbiro ka Allah Akbar na ibu kagian ko tuwa di mangka Allah Akbar sagyan ko tuwa kapan nakatinugga. So khilaf sa mga ulama, anda paman na paginawa, ibnu Sulaiman ada paman dinian titindigan lagi untuk akhir pun sagian untuk belalim. Okay, nah miyata yung siran sagian untuk paman ayakin pun lima lagi untuk telok. Pagani na Allahu Akbar takbir, betian kaso paman istiftah. Nah papasan paman lagi untuk pembatian kusambayak, ikan mo lagi untuk kapur-kapur na ayay katano na dia ko to akabalukan abu dinaw ka sami Allahu liman hamida. Tingong mga ulama asukon sunabitan wa Muhammad na amay ka makasusunod sa kanya na ayaro paanian na imimubutadian agyan kaya paman na penakian sa iyang konto asidudan yan nagugyan konto paman na mga ngirong yan wa yadayhi wa rukubatayhi wa atrafal qadamain nagyan ko to ang bala aliman yan ay mubtadiyapan nagyan ko to ang mga labiyan nagyan ko to ang mga kaparagyan ko to ang mga kainyan sa gina din paman na rupa nagyan ko to ang sunod kailangan na mubtad sumud ang agyan ko to ay mananyan nagyan agyan ko to ang wa yastaqbilu bi asabi'i yadayhi wa rijlayhi al-qibla nagyan kaya paman na mga kaparaliman yan Nagugyang kaya paman na mga kamarain yan na pagulundog pa na makasasamo sa yaman yan na kibla. Ato na yukit, na kailangan na mapapakukagyan mo ito paman na mga kamarain ka. Mapapakukag ka paman na makasamo sa kibla. Lagi dia naman po nagyang po ito ang mga kamarain po ito ang tao. وَيَعْتَمِلُ فِي سُجُودِهِ وَيُمَكِّنُ جُبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ مِنَ الْأَرْضِ Ayamanan yan na sunabitan wa Muhammad na tatakan na sa kanya sa iyang kutwa kapakasusunod yan. Wa ya'tamidu ala kaffay na sunabitan wa Muhammad na ayamanan yan na bagriyan na sinyan tatagwa sa iyang kaya paman na mga liman yan. Wa yarfa'u mirfaqay na sunabitan wa Muhammad na ipupuro yan ang iyang kaya mula asikon yan. Kaya man yan na ipupuro siko. Kata mo pagkadunagatan. Ginawa natin ni Sumbayan apa man na ibububa yan ang iyang kaya mga sikwa di man yan. Kaya man na ipupuro mga siko wa yudafi adunayhi an jambihi nagyang kaya paman na yan kaya man na makapabulagaya yan kaya pamusman na yan kaya ayaman na yan na tunay betusi yan bubu na si Igian kani ko dyan kani bubu ba why lengos bubu makapabulago waya rafa ubatnahu an fakiday nagyan kaya panapatian yan na maawat pa sa yan kaya yan kaya paman na kada mamididekat sa lupa maawat sa lupa agyan ko to paman na tiyan agyan ko to paman na tiyan ulamitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ayat betian yan sa agyan ko to kapaka
susugod yan nagyang kontra subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Sa lagi niya namang mga pagariya, ang iyong kontra ka sugod na rokon, nagyang kontra